Mana hu ono ji no TV ni fe mo ni ji noko ye je. Wakasa ne gba koklo humba. Ma comfort. Kama biye meni ji aye. Bebi aka o ya da ka shehe ko pe. Eke awobogba ego. Aye shishi chomo kuku pe ji ake. Obanya o chomi no hewo. Ni oke hiye ano na wawa fe ye ano. Ndumwene no ni mi nke je mfa ke. Ko ye no ke no ko beje yin gbeke jibo. Onu pa eke no e oje ne. Onu chumo ko nyomo. Etamo taflache nunka yoni ahishi ni taflache bi eyabamli. Da na yo chwaye E ka bote school e bo he nyomo ahun. No mi eje aye dile. titiri ho yo moni ngbo. Engba se cho e ka ebu enje mo pe. Be asori leji no we.